ассалому алайкум тамошобинони азиз, подписчикои меҳрубон, ҳама касае сӯзен хубен, саломатитон созай. имрӯз мехоҳам дар саволҳои бисёр апау хоҳарое ки бисёр саволҳо метиҳанд, ки акау додарое ки бисёр комментарияҳо менависанд, ҳатто дар WhatsApp менависанд, як ҷавоби аниқу дақиқ тиҳам. Ва имрӯз ман дар ҳаёти худам чи айсари ма гузашт ва он чизе ки ман ба чашми худам дидам, фикру хулосаҳои худ ма гап занам. дар асл ман ҳоли зани озод нестам, ман зани шавҳар дорум. Бигем ман дар никоҳи шавҳаре ҳастам ки қатиш зиндагӣ намекунам. уже чанд қашид бигем да ситуатсияе ки худтон медонед ай ҳамон моменто ва дар нияти ман ҳоли шавҳар карданам нестай, барое ки хотири баъзе одамо ҷамъ шавад ки дар WhatsApp ман нависен. агар ман шавҳарам кунам, ман ай интернету YouTube шавҳар намекунам, агар вақту соатчам биёя агар. лекин ман то имрӯз ҳамин ҳози ман 33 солагам, то ҳамин 33 солагӣ ман намедонам ё ин ки ида характери ман бошад, дар ҳамин хема тарбия ёфтагиам, ман ягон касда муҳтоҷи даст дароз кардагӣ нестам, да муҳтоҷ бошам. худо ба якум ҳеҷ каса муҳтоҷ накуна, албатта ҳеҷ ки намехоҳад ки муҳтоҷ боша, лекин ҳамин сахтиҳои зиндагия ман бо сабр паси сар кардагиам. аз сахтиҳои зиндагӣ, аз чиқирие ки ман худам ғалтидагиам, масалан шумо медонед аллакай историяме ки ман шавҳар ман худам интихоб кардагӣ будам, ҳамон чиқирие ки ман ғалтидам бо худам биромадам. ва ҳама мегӯянд ки мо сабр дорем, лекин сабр доранд, сабре ки тоқатиш кунанд бисёриҳо надоранд. алҳамдулиллоҳ ман дар 33 соли умри ҳаётам дар тӯли 4 соли охир ман зиндагима иваз кардам. Ман вақте ки хулосаи хидмат дар зиндагӣ бировардам ки ман зиндагима иваз мекунам, ман тӯли 1.5 сол аллакай иваз кардам. ва аллакай имрӯз як зани озоде ҳастам ки проблемаҳои зиндагима, расходҳои зиндагима тамоман ҳисоб намекунам. масалан агар ман ҳамирӯз хоҳам 100,000 200,000 расход кунам, ҳамон 100,000 расход мекунам. ва ширкате ки ман кор мекунам, ин аввалин ширкате ҳаст ки ман даромадагим бе ягон опыт даромадагим. Ман ширкати Фаберлик, дар ҳамин ширкати Фаберлик ман тамоман зиндагима дигаргун кардам, да ай ширкат ба ширкат давидагӣ нестам. ва хатогии бисёр консултантҳое ки имрӯз ба ширкати мо пайваст мешаванд, аз наставник бисёр чизҳо ждат мекунанд ки наставник бояд команда соза шуда, наставник бояд ки аз таншон кор кунад. не, ин хатогии калон. дар ҳаёт наставник ин шахсе ҳаст ки сабабгори ҳаёти шумо мешавад, лекин зиндагитона дигаргун кардан ин дасти худи шумо. наставники ман сабаб шуд ки ман ҳамин ширкат омадам, лекин ман худам кор карда наставник ман гузаштам. шумо метонед ки кор карда маро бигузаред. ин да дасти ягон кас нест. ин откровенни кори озод ки ҳама мехоҳад ки озодона пешравӣ кунад. рӯзи гузашта ман бо фарзанд баъди Челябинск ман омадам. хеле шумо шоҳидед, ман Челябинск рафтагӣ будам аз тарафи компания Бепул. боз як чизи дигара қайд мекунам ки сайда мо мехоҳем дар Фаберлик кор кунем меган, лекин мо намехоҳем ки ягом ҷо равем. ягом ҷо рафтани шумо шарт ва зарур нест. барои чунин ҷойҳо рафтан аввал шумо бояд ки статус дошта бошед, қадру қимати худтона дар компания дошта бошед ки ба шумо даъватӣ шавед ба як ҷои рафтан. конференсия рафтан озода, кадоми хоҳа меравад, кадоми нахоҳа намеравад. инам озода. лекин бисёри занҳое ки аз ман интервю мегиранд, масалан ҳамин Челябинск рафтам, бисёри одамо аз ман интервю гирифтанд, секрети муваффақият мепурсанд. яке аз секретҳои муваффақияти ман ҳамин ки ман ҳамин конференсияҳо рафта бо одамои пешрафта шинос шуда, аз ваё фикру ақидаҳошона гирифта нависта барои худам истифода бурдам. ай ҳамин чиз ман пешравӣ кардам. барои ин дар куҷое ки конференсия мешавам ман пропускат намекунам, ҳама ҷо мерам иштирок мекунам. барои ман ин дар кор не обязательно ман шарт ва зарур буд ки ман ҳамон ҷо равам. ин барои ман опыт. ва рӯзи гузашта мо омадам ай Челябинск кӯдакора гуфтам хая парк барам ҷилошон хирсанг кунам, сад накунӣ 4 рӯз беоча будан. хаяк апай Гиландон, дар бораи апай Гиландон ками маълумот метиҳам. просто як зани хоксори беҳтарине ҳаст ки корои хонаи маро ёрдам мекунад ва ойлик мегирад. тамом мо на хешта борем, на шиноси наздик, ҳамихе дами мамин ҳамчун модару духтар муомила мекунем бо ҳамдигармон. ва ман боварии калон дорам, зани мусалмони худмона. барои ин фарзандома да ҳамин одам монда мерам ки ҷои равам. хулоси гап қатъи додарам рафтем. шумо дар видеоҳои ман дар сари рули мошини ман ягон мардинаро мебинед, сразу фикр саросима мешавед барои комментария навистан. ман дакунде шумо худтона гунаҳгор мекунед. ҳамин смс ҳамин саҳари даромадам хондум, шӯи кия бо дуздидӣ, шӯи кия гирифтӣ. як чи дига қайд мекунам ки шу моли ягон зан нест ки як каси дига бая бидузда, ва ягон мол нест, ва ягон чи исми беҷон нест ки бая бигири бидузӣ. ҳар як мард вай то агар худаш нахоҳад, вай зан вай маҷбур карда наметавонад ки вая гира. ҳар як мардам ба ихтиёри худаш аз рӯи ислом зан мегиранд. агар ки масалан ай удаш бурой ҳамчун исломи мо иҷозат метиҳад. барои ҳамин пеш аз оне ки на танҳо ма дигаро дар менависем, бисёр хушрӯ фикр кунем ки
هیچ که نمیدزده این دنیا آزاده. یگان کس حق دزدیدن هم نداره به یگان کسی دیگره. بعد انا شوکدی انا کیمچی خیلی من نمیگم گپای بیزیر نمیخواهم. در کجایی که من میرم نشون میتیم یا اینکه یگام کیتفی دودری من میبیو یگام پشتی دودری من میبیو و بچه اکی من اگه همچو دودرای من ده دودرای که خدمتی من میکنه دبری من هست جایهای پوبلیشنی من قطعی هوای میرم وای کودکای وای بگیم 22 ساله های هم قایکی ما اولادن هممون بزبالای قد بلندیم وای حالی کودکای وای دفوتی های وای انشالله روز بگه زن میگیره. برای همین فکر تو فکر عقیدهات در زندگی عوض نکنین شما ما قبول کردن نمیتونین. مثلا میلچوف که در می زندگی من خوشبختی من شما میبینین ساز ابسوردن میکنه من خرسند میشم برای که من اگر پیشرفته نباشم مرا نمینویسن این برای پیشروی من یاردمی کلان میرسونه. لیکن برای فکر عقیده های شما میگم همین روزی گذشته من انفیسی رفتم برای کودکان در پنسای پدرشون توغری کردن. عموما این پول برای من در کار نیست باور کنید. الحمدلله من امروز پول کار میکنم که من فرزندام خورنده پشونده سپکوی نمیتونم. لیکن پول زیادی نیست در حیات زندگی آدمی زود. مثلا شخصی که من جوانی من خوشبختی من قوت من همه چی من دادم و یگام چای آدم من نگرفتم. من نمیگم که من امروز گذشته ما باید فایده گیریم. این حق فرزنداش و من نمیتونم ما زکس نداشتم که من دولت پنسیتی ایری و نه و حق فرزنداش فرزندو سر نکنی کودکن پدری حقیقیشونه. روزی گذشته من رفتم پنسیت توغری کنی که بنهایت 100 نفر زیاد اوچیرت بود. خوب باور کن خانه 10%ش ارس بود 90%ش ازبک تاجیک بود. درجه بگم که 70% زن و مردی تاجیک بود در این فیلم. بعدی چنین سیتواسیایی که با میخریم میگه که بیستونیگاه که مقصد برای پسابیه اونجا هم برای پسابیه هم برای امی مثلا چیزی که یاردم از دولت میرونده آدما قدر آدما بسیارانه به نهایت بسیارن. و امروز ما سحر کسی رفتم 80 آدم بودم گفتن سحر کسی بیا میتونی ساعتای 8 سحر من رفتم 80 آدم بودم. لیکن خیر خدا در تقدیر من بود از انا که تاجیک اوچیرت چمنده داد من 47 آدم گذاشتم. پس پنسه های کودکای توغری کردم که نمیدونم از روی دخوازی من کلون میتین یا نمیتین. خیر کردم قدمی اولین من گذاشتم هر سه کودک دست طولی 3 ساعت دوام داد پنسه هاشون توغری کرده آمدن که یک SMS دیگه آمد. من همین SMS خانم برای من بسیار هم تاثیر بخش بود که من میخوام که جواب من نمیخوام باعث ویران شدن یگام اویله شوم. سلام سایده اینقدر رکلام میکنی فبرلیکا اون نمیشه پیش از رکلام کردن اول زنها را بگو که به قدر شوهراتون رسین. برای زن پیش از همه اویله فرزند در جای اول می ایستد نه اینکه فبرلیک روزی در روز در بالای تلفن نشسته کاری خانهشون را کنن که مردم دعوت کن به ایتاری کورو زنهای دعوت میکنی اول کوروشون کنن بعد وقتی به کوری شونده هیچ گپ نه. برای فبرلیک شده خوراک در بالای گاز جای چای در تیفال لباس در تگ اتوک مونده فریفته فبرلیک رکلام میکنی همه را خانه ویران میکنی. به خدا قسم همین احوال رفتن گیره سبب خانه ویرانی اویله‌ها میشوی خداوند جزای خیر درگاه نصیب روزی گرداند. همین خیلی است مقصد نه SMS بعد نه خوبه همین ما جواب میتیم. زنی که اگر که خواه که زندگیش نغز گذره و همه کارشم اثبات میکنه فبرلیک باعث ویران شدن یگم زندگی نمیشه. مرد که خواه قطعی اما اویلش تا آخر زندگی کنه و فبرلیک یگم جای نیست که باعث ویران شوی زندگی ویو شوه. اگر هر یکی ما و شما در یک روز اگر من همین نمازی بامداد من چخه اول می کار سر کردم همین نمازی بامداد میخواستم بامداد من میخوندم برای زنهای امروز که خیلی که اوقات در بالای گاز چای در تیفال لباس در تگ اوتیک اپای عزیز منایسته تا ساعت 10 خواب نروین. شما میتونین که بعضی بامداد چای سحر تیار کنین در برابر چای سحر اوقات ابیدتون هم تیار کنین. این وقت شما را اکونوم میکنه. تا ساعت 11-12 ابید گنرال یا اوبورکا روبوچین تازگی لباس اوتیک همه باید ایدئالی کردگی باشه. اول 2 ساعت برای بیزنس شما دستاتش نه. ای 8 تا 8 90% زنها در روسیه کار میکنن уборщица помощник повар کار میکنن هازی در پیچورچکا کاسیرو پیچورچکا магнида کاسیرو بسیار زنهای تاجیک شدگیان. 2 ساعت شما در فبرلیک اگر جدا کنین کار کنین شما پولی کلان کار میکنن. ای پولی که شما ای 8 تا 8 ای 30,000 بالا نمیگیرین ای 60,000 بالا نمیگیرین شما پولی کلان کار میکنین. بعد ویدیوهایی که من میکنم این خیلیست که من ای شوهرم جدا شدم باید که همه ای شوهر جدا شدن. شما شاید بودین که من حتی با دندانام زندگی من قبیلگی بودم
то ба он рӯзе ки ман пули хонама ҷамъ накардам, масалан шавҳари ман болои сари ман мушту лағат каси зада пеш накард, ман нашудам ҷудо, ман истода будам. Бо ҳаваям ман хонаи акаву додару апаву хоҳарам нарафтам, ман хонаву дари худам рафта будам. И то бо ман нияти ҷудо шудан надоштам, умуман дар ҳамин зинда буданаш. ва занҳое ки ман дар ватсапи ман менависанд, ман кора мефаҳмонам, ман дар ҳар як галасавоим ҷавоб медиҳам. 8 голоси тайёр дорам ки ман гуфтагим аввал ай шавҳарат иҷозат мегирӣ ки да болои ту калон на танҳо шавҳар хиср штоман падар модар ба иҷозати шавҳарашон ман вайро ба кор қабул мекунам. Албатта дар зиндагӣ ҳама чи идеалӣ намешавад. Баъзан ҳолатҳо ман хушбахтима нишон диҳам, э бахт надорӣ ту ҳеҷ чӣ менависанд. Конечно бахт надорӣ ҳеҷӣ, лекин ман фикр мекунам ки худованд аз ҳама дарди осонтаринша барои ман ҳамин дарди бебахтиро додагия. Бебахтиро ман тоқат карда метавонам, лекин ман дарди фарзанд, дарди дарбадарӣ, дарди муҳтоҷӣ, дарди бефарзандӣ, ҳамин дардоя ман шояд ки тоқат карда наметонистам. Худованд ҳар як бандаш дарде метиҳад ки вай тоқат карда метавона. ҳар кас ҳам ин дардоя тоқат карда наметавона. Ба якумш худованд ягон каси моро бебахт накуна, бефарзанд накуна, бесаломатӣ накуна, кӯдакакои моро шифои комил ато бигардона, ягон каси моро мақсад дар кӯча дастнигар ягон кас накуна. вақте ки мо масалан нами як зани тоҷик ма муваффақ шудагим дар микор, инқадар суханое ки шумо менависен, ба якумаш ман да ягон зарар намерасонам. Иногда ман успед намекунам смс шумо хонданда, байни хитон шуруъ ғавғо мешава ва шумо мотиватсия я одаме ки мехоҳад кор кардан, ҳама одама мотиватсияша мекушен, ҳама одама шавқи кор карданша мекушен. Бисёри одамо барои чи метарсанд кор кунанд? Барои ки аз гапҳои мардум метарсанд. шахсое ки гирду атрои вайро иҳота кардагиан, ман метарсам ки яке натонум вай мая чӣ мегӯяд. Наметарсанд ки ин зиндагии ман, намедонам пагада зиндагии ман чӣ мешавад ки ки ман муҳтоҷ нашавам. То нуқтаи охир мешинанд, ждат мекунанд ки дар саршон як проблемаи калон омад, баъд мебинӣ видео кардан ки картада збор пул ҷамъ кунед, гирия дора, видео дора ки намонен ки ба ҳамун рӯзо шумо зиндагиётон рафта раса. Конечно на ҳама, лекин ждат накунед ки кай сахтии зиндагӣ дар болои сари шумо мезанад. худо ба шукр ба ҳамин зан буданам, бе падар фарзандома тарбия кардистам, мактабои нағзда хонондистам, фикри ояндашона аллакай кардагӣ, фикри духтарма аллакай кардагӣ. барои ҳамин фикри хито накунед. ман намегӯям ки ман шавҳар намекунам, дар насибам боша мекунам иншоалло дар оянда, вақте ки ман озод шавам. ҳоли ман озод нестам. барои ҳамин чӣ гуфтанем дигар, шахсоне ки то имрӯз дар дилтон тарс дорен, аз як кора сар кардан метарсен, ё ин ки тоза дар ширкати фибрлик пайваст шудагиена, шуморо наздиконтон хешу таборотон айрон мезананд, ҳамин мегӯям ки аз опити зиндагии худам дар сахтӣ меғалтӣ, даже намепирсанд ки ту дар чӣ ҳоли ку дасти ёрӣ дароз кардан усубеста. дошта бошиам меган, надошта бошиам меган. вақте ки кори зиндагим сахт буд, дар зиндагӣ азоби сахт доштам, мегуфтанд ту соҳиб дорӣ, соҳибот бигиранд, соҳибит кунанд. имрӯз ки алҳамдулиллаҳ муҳтоҷ нестам, бо ёрдамчӣ дорам, зани муваффақам, мегӯянд ки бева маст шуда. барои ҳамин вақте ки гирда атрофа гӯш мекунед, пуштона нигоҳ мекунед, дар онҷа фақат ғайбат, дилшикастагӣ, рӯзҳои сахта. агар шумо пештона нигоҳ кунед, шахсе ки дар зиндагӣ метарса, значит вай орзу надорад. орзу кунед, мақсадҳои асоситон намонед ва аз баъзе чизҳое ки шумо мехоҳед, вақте дили шуморо хирсан мекунад, даст кашед. дугонабозӣ, сериал тамошо кунӣ, кино тамошо кунӣ, чақчақ дар кӯча ҳар рӯз гулят баромадан даст кашед. барои бизнестон вақт ҷудо кунед, якам барои оила, зиндагӣ ва барои бизнес. агар ҳамаш да шумо падрият вақт ҷудо кунед, шумо беҳтарин зани муваффақ мешавед. барои ҳамкорӣ бо ман дар командаи ман рақамҳоро рӯи экран мегузорам, метавонед муроҷиат кунед. ман телефонӣ гап намезанам, танҳо тариқи галасавой кор мекунам. шахсоне ки то ҳол ҷавоб надоданд, аломати саволрой кунед, ман шумо дар роҳи кора нишон медиҳам, чӣ гуна аз нол бе пул дар зиндагӣ независима шудана ман шумо дар нишон медиҳам. бе ягон диплом не обязательно забони русӣ донистан шарт ва зарур нест. ман танҳо бо занҳо кор мекунам, барои ман танҳо занҳо бинависед. худованд нигаҳбонтон бошад.